General pukovnik Ratko Mladić je odličan skijaš. Staza je vrlo teška, ali je jako prijatna. Jel ima išta u mjestu? Ulazi? Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi. Ovo je živ bio. 1389. godine ogromne turske snage su iskopale prve grobove srpske omladine na Kosovu. A naši neprijatelji su uvek u teškim trenucima po srpski narod na vetrovitom Balkanu pristupali osvajaču i agresoru. Nama je rat objavljen i ja sam to stavio danas do znanja i visokom predstavniku Ujedinjenih nacija da se o tome vodi računa. Da su ljudi u NATO-u razumniji. I očekujem da će razumjeti ovu podvalu muslimanske strane koji žele da naprave Sarajevo upaljačem za novi svjetski rat. Ja od svih koji su u sastavu NATO očekujem da se bave svojim poslom. I koliko ugrožavaju Srbi njih, neko ugrožavaju i oni Srbe. Jer to su muslimani htjeli da naprave i oni koji sponzorišu, da naprave jednu zavesu za ceo svijet i sad ceo svijet samo da gleda u Srebrenicu, a da se ne vidi rat između Hrvata i muslimana u centralnoj Bosni. Juče u terminu između 18 i 18:40 NATO avijacija je ponovo gađala srpske civilne ciljeve. Gospodine generale, još jedan napad NATO avijacije je protekao. Pa nažalost, evo, NATO pakt se odlučio, kao i oficiri visoki UNPROFOR-a koji su također ovim činom pokazali da su oficiri NATO pakta nemirovnih snaga na jednu suludu akciju protiv civilnog stanovništva u Republici Srpskoj. Protiv srpskog naroda vodi se stravičan rat. Naš narod na ovim prostorima živi hiljadama godina i katastarski je vlasnik više od 64% teritorije bivše Bosne i Hercegovine. Shodno takvim činjenicama međunarodna zajednica je trebala imati jednak odnos prema svim stranama u sukobu, kao i prema pravu na samoopredjeljenje koje pripada i našim kao i drugim narodima ove zemlje. Mnogi su pokušali da nam se predstavljaju velikim prijateljima, a videli smo da to nisu. Mnogi bi želeli da manipulišu našim ucveljenim majkama, suprugama, decom, našim ranama. Mnogi bi da nas podele. Ne smijemo se podeliti ni po koju cenu. I drago mi je što je CNN prisutan da to registruje, jer mi im pomažemo. Nije im mogao pomoći niko. I oni što donose koje kakve rezolucije na osnovu medijskih izveštaja samo unesrećili su ovaj narod. Ili možete da vidite mene? Vidim kako. Evo, dobro, odlično. Ili vam po tijelu zapravo? Nije ništa. Samo glava ovdje. Osjećam malo. Osjećate malo unutra boli, je li tako? Što vas peče? Jel? Da. Dobro. Osjećate li da vam se pije voda, jel? Ovdje. Ovdje sam isto gledam ovdje. Čekaj malo da pogledam. Neka, polako, dobro. Odlično. Biće sve u redu. Ništa se ne skide, samo nemojte da dirate rukama. Moram da budem iskren, vrlo atraktivno, za neke ljude je vrlo zastrašujući, deluju svitli brodovi koji iskrcavaju vojske raznih zemalja u Pločama i uskoro. Ali bit će tužno kad budete sebe dovedli u situaciju da tim brodovima prevozite leševiranje. Nemci su u drugom ratu ovdje mnogo jačih kontingenta, ladno su prošli. Mi ne mislimo da ratujemo ni protiv Ujedinjenih nacija, ni protiv NATO pakta. Ali shvatamo da su te snage dovedene zbog nas i da bi obezbedili muslimanima i Hrvatima da lakše realizuju ciljeve oni koji su i do sad podržavali ovom ratu. Ali vi, generalne Jean-Vian, morate da razumijete. Mais quant à vous, Jean-Vian, vous devez comprendre. Da je Bože ako dođe do toga da se vraćaju u plastičnim kesama i da zauvek postaju ovim brdima, neće biti to tako atraktivno. Ja se osjećam ponosno, jer je veliko delo narodnog heroja Milana Tepića, velikog srpskog junaka i pravog oficira, koji je na delu pokazao kako se treba boriti za čas i uniforme i za svoj narod.
i ovdje sam ponosan radi toga što sam tu gdje je rođen taj veliki junak srpskog naroda iz 20. veka. Vidim da je narod shvatio s kim imamo posla. Mi vodimo jedan pravedan odbrambeni rat jer smo napadnuti besprizorno, ne samo od dojučerašnjih komšija Hrvatsko-muslimanske koalicije, već i od onih koji su već to bili patroni ili njihovi pretpostavljeni. Nažalost, u igri oko slavljenja Jugoslavije i njene propasti učestvovali su mnoge sile koje su više puta uz pomoć njihovih satelita, naših dojučerašnjih dobrih komšija, jurišali na naše živote. Srpski narod je napadnut najrazornijim oružjem koje postoji na planeti, izuzev nuklearnog. Jer smo dosad učeni od argentinske municije do naoružanja i municije iz pojedinih islamskih zemalja, u prvom redu Turske, zatim nekih bliskoistočnih zemalja, naoružanjem i municijom s kojim raspolažu najsavremenije armije Zapadne Europe, a posebno Njemačka, čak i engleski proizvoda ima na našem području, na našem ratištu, naročito iz Mađarske, Austrije, zatim iz Češke i iz moćnih fabrika bivše socijalističke Republike Jugoslavije koje su sticajem okolnosti i nepažnjom pale u ruke Hrvatsko-muslimanske koalicije. Isto tako napadnuti smo od neprijatelja koji nas je dugo studirao i pripremao za uništenje, od neprijatelja koji nas odlično poznaje jer su bili mnogi od njih sa nama u klupama od školskih do fakultetskih. Ono što njima pristaje jeste da su to znali da maskiraju, a maskirali su to zahvaljujući što su njihovi ljudi bili na vlasti, a naši na marginama događaja. Mislili su da nas trpaju u tu rupu, ali pali su sami. Tuđman, ako bi bio i iskren pa da prizna hrvatskom narodu koliko ima grobova, brzo bi hrvatski narod završio sa njim. Isto to i Izetbegović. On istina nema pregled situacije i ne zna šta je do sad imao u kakve probleme i nevolje uvalio sopstveni narod. Mi smo ispoljili ovoga puta maksimalno razumevanje da se mirnim putem razreši ratna drama na prostorima bivše Jugoslavije i bivše Bosne i Hercegovine. Mi u kojem slučaju nam ne pada na pamet da ostavimo narod i prepustimo narod sudbini i željama i htenjima naših neprijatelja, jer šta je oni i njihovi sponzori hoće i šta su nam željeli napraviti, mi smo to iskusili u proteklim danima ovoga rata. Da li je možda neproglašavanje ratnog stanja razlog što su pojedini vojni obveznici pobjegli u Jugoslaviji i što se pojavljuju dezerteri? Nemamo mi toliko tih dezertera koliko se želi to da prikaže, međutim, ja mislim da je srećna okolnost što mi nismo proglašavali ratno stanje, jer na kraju krajeva i ljudima koji se bore, narodu koji se bori, ni njemu nije proglašeno ratno stanje, pa se on bori. Danas nam je gospodin general Morion ponudio jedan dosta solidan plan koji bi mogao biti solidna osnova za rješavanje niza problema u Sarajevu i bliže oko aerodroma. General Valgren je, nadam se, vrlo zadovoljan što je bez ikakvih smetnji iz Srebrenice evakuisano 484 neprijateljska ranjenika i bolesnika. Ali Izetbegović, muslimanski lider, je juče izjavio da su moguća dva rješenja iz Ženeve, da muslimanska skupština prihvati prijedlog mapa Ovena i Stoltenberga, a ono drugo rješenje je da muslimani i dalje nastave rat. Pa to je pravo od izbora Alije i onih koje on vodi. Ako nastavi rat, to je njegov izbor. Ja mu savjetovao da prihvati ono što se nudi iz Ženeve i mnogo mu je dato. Oni su primili, uvijek se prislanjali što Muratu, što i Hitleru. I kako su prolazili oni s kojima su se priklanjali, tako su i oni prošli. I u prvom, drugom i ovome ratu. I ako nastave rat, proći još gore. Srpski narod i vekovima živeo na prostorima sa kojih je proterao. Na prostoru Republike Srpske krajine su veoma stari manastiri Srpske pravoslavne crkve.
Neki su stariji od 1000 godina. I na prostoru Dalmacije, Like, Banije i Korduna srpski narod je najstariji narod koji je tu naseljen i nastavljen. I zato imaju odgovarajući istorijski i naučni dokaz.